Аҳәынҭқарра закәанхада аконституциа шьақәырӷәӷәан имҩаԥгаз ареферендум аҟны ахаамҭа цацԥхьаӡа уи ахәҭаҷқәак аԥсахрақәа ралагалара азҵаара цәырҵуеит. Убри азоуп атәыла ахада Рауль Ҳаџьымба изиҳәаз иахьазы иаҭахны ишыҟоу азакәанԥҵаратәи анагӡаратәи мчқәа рнапынҵақәа реихшара. Убри анаҩсгьы иазхәыцтәуп жәлареизара ашҟа алхрақәа рымҩаԥгара ашьақәгылашьа аԥсахра. Аиҭакрақәа убасгьы иалагалатәуп аҭыԥантәи амчрақәа рышьақәгылашьеи русушьеи рҟны. Убри аан иазхәыцтәуп дара еиҳа амчреи аҭакԥхықәреи рыдҵара. Арҭқәа залыршахом аконституциа ахәҭаҷқәа рҟны аиҭакрақәа аныҟаҵамха. Атәыла закәанхада ахәҭаҷқәак аиҭакрақәа ралагалареи акомиссиа аусура ашьақәгылашьеи рзы ргәаанагарақәа рҳәеит убасгьы жәлареизара еиҳабы Валери Бганба, атәылахада ихаҭыԥуаҩ Виталий Габниа, аиустициа министр Марина Пилья, ацентртә алхратә комиссиа ахантәаҩы Батал Табагуа, жәлареизара еиҳаб ихаҭыԥуаҩ Даур Аршба, атәылахада иусбарҭа еиҳабы Асҭамыр Ҭаниа, актәи ихаҭыԥуаҩ Дмитри Шамба, апрокурорхада Алексеи Ламиа, Аԥсны ашәарҭадаратә хеилак амаӡаныҟәгаҩ Муҳаммад Кьылба, аиуристцәа Иакуб Лакоба, Асҭамыр Апба, жәлареизара адепутат Валерий Агрба, ауниверситет аҭоурых юрист факультет адекан Сергей Смыр. Анаҩс ишьақәырӷәӷәан аконституциа аԥсахрақәа алагаларазы аусуҩтә комиссиа аилазаара. Уи хантәаҩра азиуеит аҳәынҭқарра ахада Рауль Ҳаџьымба. Акомиссиа анаҩстәи аилатәара азгәаҭоуп февраль мза алагамҭазы. Даур Инаԥшьба Саида Гәхаа акоуп Ушьан, аԥсуа телехәаԥшра.